temos cultura rica com nosso pueblo a heredar. Nós temos uma identidade que nenhum país não pode igualar. Não tem país no mundo é paisano como sou eu. Orgulho nosso por visa, tá eu e coração não está. Tinquenti preto, tinquenti branco. Ai laga nos van trabalhar para coração por progressar. Magazina de história, tá gente baixa voo. E na onda comida, bom número lotamenta. A mitad, a botar, nos turtar. Orgulho nosso por visa, tá eu e coração mitad. Corsau completo de engara de Blue Wave para promover nossa seleção nacional também participar na Copa Mundial de FIFA, a que naturalmente ainda nós com sentido de orgulho. Tá neto uma ocasião para nós receber uma edição especial de Yui Corsau Tami. Na edição aqui, nós vamos conversar com o nosso embaixador de Liga Blaui, para explicar-nos como Liga Blaui nasce. Nós vamos conversar também com o treinador de passado, com o senhor Vicentini, também conta-nos também como a cana chega até aqui para o nosso mundial. E, naturalmente, nosso chefe de delegação de nossa seleção também conta-nos que cultura de trabalho tem será. Pois, sinta back, relaxa e desfrutar de uma edição especial de Yui Corsau Tami. Camina ma nasce, camina ma cresce, camina mi lombricidadera. Tinquenti preto, tinquenti branco. Agora nós vamos seguir com Jackie Mitabini. Hoje edição especial de Yui Corsau Tami, então naturalmente nós temos caliente de fever de Blue Wave, a nossa seleção nacional para promover também representar Corsau em FIFA World Cup. Então naturalmente Yui Corsau Tami a invitar o chefe de delegação de nossa seleção de Corsau, então nosso senhor Ludwig Alberto. Dank pela invitação. Ik queria de maneira para introduzir algo grande que nós de Corsau agora que chega mundial, então como pode dar um aporte também nela qual seguro para contar um pouco história de nosso futebol de Corsau. Primeiro nós vamos em detalhe de nossa seleção de Corsau, nossa seleção nacional. Quem é Ludwig? Quem é Ludwig Alberto? Bom, Ludwig está nossa visa nasceu na Corsau, família Alberto, já acaba nós todos de uma que está de West Burns. Basta jong, nós vamos para a escola completamente kinalang, mas minha basisschool, depois me abai over na de MAVO, abai LTS depois, anto depois acabando LTS sinana, abai hulana bei biba que meni hasta na bulami class também, me estava jong, of de me chiquito, anto assim apone como abai hulana basta jong, de 4 para 5 anos, e acaba me estava na Holanda para assim nós seguir exercer minha mesa, então vira a pessoa como está agora aqui. Agora que você gevestigd na Corsau, die baan na Corsau. Sim, depois de basta aí de estúdio na Holanda, acaba segura bo MT, acaba mi MTS, acaba mi HTS na Holanda. Mas se vai assim onderwijskunde também, pessoa com que vai bem, uma mira ding é parte de algo grande. Então depois mais uma chamada de capna de Holanda para me ajudar pone eigenlijk een school die visie na Corsau, que estava toen de tijd estava também em Fefei. Então, basari ba jema bin Corsau bin set up o projeto, então depois me queda. Então, quando vai bin estava algo grande para participar. Então, ora vou chega back de calor como está depois de 30 anos, vou tá me sora vai ganhar vai back. Então, ele me queda na Corsau. Mira diretor de diferentes escolas também na Corsau, MTS estava um, Maristela. Depois, último momento, estava como diretor também na FEFIC, e agora nós cambiamos de nome para FEFIC. Então, agora que me está fazendo algo outro, que me está trazendo em verdade para BZK, bem nossa zaken com a relação para o projeto na Dutch School. Agora, vamos fast forward na 2026. Jefe de delegação de seleção nacional. Como é que toma lugar? Bom, é algo grande, não? Nós bisa notas aqui como te bisa tchau e como amanhã me vira jefe de delegação tampouco, me te queremos ter uma boa preparação ta uno e bom me sabe de futebol e parte de comunicação, so tá bota maneira muralha e parte de brug também entre duas muralhas na passina por cruzar. Ora que tinha parte de beleids e parte de jogador. So quando vai bem botinho de manejar e parte de sociedade jefe também, zorga para tu curso que tinha cana
pago ng kuting so de desisyon ang kubating tuna tuma e momento ng também pa assim bo futebol po sige kanabay. Pero kita é afinidade ora com o deporte que tem. Em particular futebol. Grande met mga na Holanda ding parte die FC Utrecht. Want dat betekent de Graafschap, dat betekent ding parte die jeugd. Nog steeds in Holanda antes betaalde jeugd. Okay. Que meni mitabata hanya sengpa inderdaad hungabala, pero eseng ta sinigi como tabisa etabata algo grande. Maar combinele sempre pu opleiding, dus uma mira ku si ora voetbal kan je voor, bo mensen een backup abo mes também. Anto inderdaad teorie maar sigi bij school também, ku e parte so Holanda tem bom estrutura, nanta ajudava também, segundo bota de trein 2 vezes per dia. Toch também com nada do nabo oportunidade para vai escola, que tá algo positivo. Que meni uma bala com diferente, dona grande também, me por depois toch demonstrar isso aqui, seguro tava tá Robbie de Wits, que tava tá como ding parte de jeugdopleiding na FC Utrecht. Anto também bota tem Simon Tahamata, que também tá indo grande como toch kuneta também para nos por classificar de assim algum coisa positivo na Holanda. Como jefe de delegação, que nós devemos imaginar nos meses, que é trabalho então, quem tem bom contato não, que como eu tenho quase. Bom, contato nang ta queda e bo media nang bo ting hene nang si, pero sowieso to kos bo ting di nang tu comunicar kubo, bo ting di wak turo qual kuta e parte finansiero, bo ting wak organisatorisch também que ting sosode, que ting bij beurs of nothing bij beurs, com e constante reglar, sora para tur costa reglar densu ponto na mais principal para assim na e focus que muito na se tinha os futebolistas não me se te riba e local kuna na me se focus riba e futebol kuna me se be unga então aceita seguro em last to aina que abira algo positivo que meni que como tem que assim ter parte de organização rondi e parte de seleção bo tem que dominar bo me se tem bom comunicação também communication skills seguro na holandês inglês espanhol se tonti que pero não está luta com ele também. Pero esse não torta bira linha não corraco botin com seguro de preparação como me se tem para comunicar com uma dona. Agora que nós net na parar na porta para nós vai nos mundial nos primeiro partido ambisa com nos hero não tem mais nos hero agora tu mas nos hero não tá seguro com nos hero não tá parado agora aqui. Bom agora me que vai toch tiki back last week com nós somos na Jamaica me te quero turene assim ticava com nos hero natura lanta e dia lanta para hasi lo qual con la mesa la hasi pa hiba ko show con leu nos tá agora aqui. Dus se vou encontrar com nos hero e nanta sinti na mes grande. Bom tá ku nang mes tá meta sinti ku stap ku lang hasi panang mes tá stap grande quando bom pa chega de e parte de mundial quanto país mesa que da fo país tão grande. Para nós chega aqui na já tava algo grande acaba que meni hero e nang Miami inte mira nang. Okay. Anto e ora e processo eigenlijk di preparação como tinta met de commissar. So die hobby dinanta na Holanda acaba, anto amanhã não se chega que era de chega na Noordwijk, pero no ser o enanta sentina mais grande. Então seita algo positivo, não solamente na Kosovo, so não estava focus na Kosovo, pero também na Alemanha, boa que na Inglaterra, boa que na Holanda, boa que também na América mesmo, tem poder de chegar na que sacar jammer tá com nós bem que poderia de bus que na preparar para nós caba blau anto quando você bota sentimos mais orgulhoso anto não também te sentimos mais orgulhoso ora nós não sei poderia nada. Agora papiando de nós hero en Blue Nation el sentimento de tá junto como cosa nós tem de nós hero en kuta tour dia na que na cosa nós tour por lá que tour post em social media kuta tahit chong tahit com tá que emocionan con corsa o recebivo. Bom, me querer tava tão feeling para mim terminando para na corsa um rato. Me querer falar de passar escola, sentir amor, sentir tudo sentir orgulho de corsa então toque para mim. Me te piso bem na sei que não me tinha ensinado a família que não para toque sentimento tá orgulhoso. Anto me querer passar na escola então me ano me bisa sempre escola então e futuro de corso que ano para poder visitar e futuro de corso dava da feeling okay. Bota clapa tour lo qual que viniendo? Me te quiere nos tour de club, me quiere no solamente mi so, pero nos tour de club me quiere me también está algo
Sinagrani, pa Corsao, solamente pa Rosso, pero pa Corsao, pa pueblo completo. Anto, no, me te quiero no está clave. Agora, primeiro que nós finalizar, me estava a querer para o visa com turbo alma, com turbo coração, visa, e o coração também, para assim que nós possamos sentir a emoção que eu também. Ay, chonga kinanang, Hugh Corsao, Tami. Na nome de o coração também, tá aí, nós quer desejar turcos bom, hope e êxito, a nós está seguindo. No, ni tanki, abasanta da base ko algo bigredi, basanta doing trabalho tremendo. So ni tanki, piti me kinatawa. Tremendo. Agora, para nós finalizar, we zullen hoop coisas in conversar, assim, Seguro, finalizar toch. Me tem que reconhecer que tem sentimento de nation, de nação, patriotismo. Sim. Que mensagem você tem para Corsau? Bom, eigenlijk Curaçao é país que o nome se bisa ng hopi pa sombra ya acaba nanta edigistos. Anto ta lo qual fedrin pano so come se cada con acaba manema bisura de Jamaica como mira contrina com isso agora subir para veld. Ora que nós sabem bem Curaçao. Então, a ideia estava da tapa, depois se ganha sair para Jamaica, bula vai num país também sora, pero depois se nada, mas ela book to cos, anto lá que turende bem Curaçao, porque turende que era mira Curaçao, e muito não back, não se ruínan na Curaçao. Anto é momento que não passa for de nós bisa rato bini, vite que tini não que nunca, já não para pensar coisa, tava mais grande mesmo, que me dá sinti que aba que é de gestos tem. Ok. Então, esse aí, vite bisa, laga nós seguir sostener Curaçao, para sombra agora que está coisa grande, nós também assim, para nós tá promedia, para mim mesmo também, me tava tendo sempre sonho, pero esse sonho é hora que vira a realidade, me teve sabe algo grande, que me ajuda-me e ajuda nós tanto que é de gestos, de que cada vez que nós somos tá uno. Então, me não tá dúvida tampoco, so vindo que nada mais também mira quanto Curaçao tá varo dorna acaba. Claro. Então, é tudo nami toch douche gevoel de tá Curaçao e contento com tá Curaçao. Ludwig, mais danke para aceitar nossa invitação. Nós desejamos de parte de Corsau também hope e êxito. Que tour e trabalho não colo tinha também, tour é momento não great colo vai experienciar junto com nós hero não. Então nós vamos seguir fora. Sì, danke, mi tá mais contento mesmo comigo por bem ser bastante seguramente, para dar bastante informação cortico, pero si maneira me está, então uma nossa que conosque assim. Mi tá querer maneira você acaba, mi tá tomando vou danke, mi tá partir lá me vou de uma dona, então esse tá torta algo grande para uma dona tá, mi tá na altura com Curaçao tá viva conosco. Ora que vou dale, Corsau. Acabando assim que o mensagem, Curaçao tá a mim. Camina ma nascer, camina ma crescer, camina mi lombrici da dera. Un tinquenti preto, un tinquenti blanco. Bienvenido ao segmento Bancaya Conecta, minda awen nos vai entrevistar nos Yunang Ditera. Kenta Branton. Bom, Brandon, jovem de 35 anos, negocinho futebol, tem sua alma e coração. Me quer deportista eigenlijk de alma, los de futebol, me tá, hou me bezig com o deporte também. Então, ja, tata de 12 anos, família, para me essencial, me bem uma família de mama com tata, 5 irmãos, que me echt família também núcleo. Então, minha amistade não close, mas se rechten, kan je in de verwacht, maar ja, met de tranen in caso, met de hoop social, hoop energetic, coisa que hoop não sabe me porta tiki introvert. Het is estranho, pero eu me echt me moment para me por re-energize. Pero other than that, what you see is what you get. Ando comigo abira kapitan di Blue Wave. Bom, eigenlijk, kapitein de Blue Wave is een pisa. Mas bem, capitão de fanático não digo só. Então, a ideia começou foi na 2015 praticamente. Na 2016 ela concretizou mais tanto. Passou para a federação, seleção também drive um pouco mais sério. Uma dona grande começou bem seleção
interesse met Subi. Anto je nou maar pick up buntu ku eigenlijk een federação, organisação. Anto nós como fanático die nou wat kita met de orde para nós step up the game. Ando como te sentivo agora aqui com o logro que você aiba? Bom, para mim, hoop grande, hoop orgulhoso met de keer een logro. No die AMI, no die persoon die Captain Blueface of Liga Blauwe of whatever it is. Het is een logro pakker zo, bij een adona mes, bij federação. E também se nós assim também, nós assinara para nós mesmos eigenlijk, nós não tem nenhum benefício for, nós netamente se pakker zo. E também para een adona, bij federação, para não poder ser bom. E para hopefully nós ja, como te dizer, inspirar a geração que tu vai vir para seguir o trabalho, então para não seguir tá grande. Então, o Corsão merece. Nós somos um chiquito do Caribe, pero nós temos hobby potencial e me quer dizer que é stepping stone para nós realizar isso. Ando, que te bom mensagem final? Bom, minha mensagem final tá maneira o futebol aqui a unir nós, o laço tempo aqui, me quer nós vamos realizar como país, com essa aqui da maneira me certa, bang chega junto, bang hacer coisa junto, então me quer junto, nós vamos lograr muito mais com nossa verwacht. A trobe Corsão tem potencial assim grande, solamente nós que biba que não se realizar isso aí e me ser biba com isso aí também. Tá hora para nós estar brincar outros, estar vendo quem sim, quem não, tá hora para começar na mês, então criar ketting effect riba sobrana, então me lembro sempre de bisa, Deus de lá e Corsão se traz sempre uni até final. E Corsão também, e Corsão tá nós, junto com o Brandon, nós temos a pilana com a sostener, for de começo até no fim. Que nós junto com nós, Brandon? Bom, aqui nós temos Roald Valentina, Mama Lens, temos Ryan Angel, Tracy, want we temos Ginny Bagmeijer, aqui nós também. Eigenlijk trajecto começar, é loucura para mim, com nós três, que tem marido aqui com Chapi, a começar aqui não. Então depois sobrana a join the party, pero é caro mesmo, é louco na junto com join the party. Como bem vai join? A trobe, você é nosso amigo, friends, é loucura tá pega, tá contagiado seria. Não, e mal que de Gini, é que não sabe que é hora. Loucura. Master, ando com a experiência. Bom, então uma ervaring incrível, berando com nossa comissão e onde nós estamos aqui é algo grande, é algo que tem uma emoção, dus é algo eigenlijk bom para explicar, pero é o ver. Agora por canto só foi uma bala também. Bom, todos um dia, para me explicar, eu quero começar como um fanático de futebol, fanático de seleção, então maneira para explicar, eu quero começar a fazer aqui from day one, nossa querer que me não for de nada, ter com água que me vai para nós, eu quero que assim de marcha, duche mês, então nós estamos bebendo todo dia de novo, que me de Blue Wave sende. Master, não é que nós vai ser net, e Corsão também. Você vai treinar cá? Assim, nós vim de treino sempre, música não sai de lá, mano. A ver, nós vai lá aqui. Sim, fácil, irmã, dentro. 1, 2. E Corsão também, não? E Corsão também. 1, 2, 3. E Corsão também! Camina ma nascer, camina ma crescer, camina mi lombricidadera. Tinquenti preto, tinquenti branco. Chiquito na tamanho, grande na logro. Bizantini, ja, een belangrijke naam denk ik. Niet omdat ik Bizantini heet, maar het heeft natuurlijk met mijn vader te maken. Vader geboren en getogen op Curaçao. Ik ben geboren en getogen in Nederland. Mijn vader speelde hier in dit stadion, SUBT. En van daaruit heeft hij vroeger de kans gehad om in Nederland profvoetbal te gaan spelen bij NEC in Nijmegen. En daar ben ik ook geboren. Dus het voetbal is ons met de paplepel ingegoten. En ik heb de voorrechte positie gehad dat ik hetzelfde heb kunnen doen wat mijn vader ook heeft kunnen doen. Dus voetballen als kleinkind in zijn vaderland. Daarna international. Daarna profvoetbal in Nederland. En ik heb die weg bewandeld in Nederland. Met dezelfde naam Bizantini. Vanaf 2008. Toen ben ik hier gekomen. Toen mocht ik assistent worden van de toenmalige Nederlandse Antillen nog. Bondscoach was toen Leen Looyen. Dat was eigenlijk mijn overgang van het voetballen naar het trainerschap. Toen heb ik eigenlijk een beetje de verschillen gezien. Wat is het in Europa om te voetballen en wat is het
in een Caribium om te voetballen. En dan is het in Nederland of in Europa is het wat meer tactisch gericht. En hier is het wat dynamischer allemaal. Ze houden van trucjes, wat sneller. Maar aan de andere kant, als je die twee bij elkaar pakt, krijg je wel het hele mooie en fijne waar wij eigenlijk naartoe zijn gegroeid. En dat zijn hele mooie overwinningen en hele mooie prijzen die we gepakt hebben. Wij zijn wel opgegroeid in een groot gezin, 9 kinderen. En er heerst wel een bepaalde discipline. En dat vind ik wel het verschil met Curaçao en destijds mijn Nederlandse vrienden. Op Curaçao was het wel altijd, ja, mijn vader dan, als je ergens aan begint, is het ook afmaken. Ga je op voetballen, dan is het ook afmaken. Ga je op muziekles, dan is het niet binnen 3 weken stoppen omdat je het niet leuk vindt. En dat is wel een beetje de drive die in mij is geslopen van oké, ja, iedere jonge man of een jongere jongen, ja, wat wil je worden? Dat is profvoetballer, zegt iedereen. En dat word je niet zomaar. Ik speelde wel bij NEC, dat is de eerste divisie, dat is de eredivisie. Was voor mij het hoogst haalbare, hoogste niveau. Het was niet zo dat ik een bepaalde speler was die binnen een half jaar verkocht zou worden naar Real Madrid. Dat wilde ik wel natuurlijk, maar dat zat er gewoon niet in. Maar ik was wel heel erg tevreden met het niveau wat ik kon spelen. En ja, nogmaals, dankbaar dat ik het heb kunnen doen. En ja, daar komt natuurlijk ook een keer een einde aan. En dat is ook gekomen. Maar ik heb wel een hele mooie opvulling daarop gehad door in het trainersvak te rollen. Nou ja, kijk, het trainerschap is natuurlijk ingerold. Dat word je ook niet zomaar. Daar heb ik hard voor moeten werken. Je hebt al je diploma's moeten halen. En dan word je hier assistent-trainer, assistent-bondscoach bij Curaçao. Daar heb ik eerst 7 jaar meegelopen met 3 andere bondscoaches. Leen Looyen was er één van, Bielges, een Argentijn, was er één van. En in de laatste fase in 2015 met Patrick Kluivert. En in 2026 ja, mocht ik het overnemen. En toen ben ik bondscoach geworden hier van Curaçao. Ja, eigenlijk tot 2023. En ja, we hadden natuurlijk wel een fantastische, mooie lichting. Het voordeel was dat ik vanaf 2007, 2008 die jongens ook heb binnen kunnen halen. Met de jongens ook getraind, met de jongens ook de successen hebben behaald. Dat begon in 2017 met het winnen van de Caribbean Cup. Dat was ook een historisch moment voor Curaçao, het hele land op zijn kop. Maar absoluut een hoogtepunt voor ons. Nou ja, toen speelde je ook met de Bacuna's, een Eloy Rome. Daarna groei je door, kwalificeer je de eerste keer voor de Gold Cup. Ook historisch in 2017. Fantastisch leermoment voor Curaçao, voor de spelers, maar ook voor mij. We speelden 3 hele goede wedstrijden daar. We verloren 3 wedstrijden met 2-0. Maar wel goede mogelijkheden gehad. En de eerste keer dat we Gold Cup speelden, om alle 3 de wedstrijden in het eerste half uur van de wedstrijd een verschil te kunnen maken. Maar dat hebben we niet gedaan, dus dat is dan toch kwaliteit. Daarna kwalificeren we ons weer voor 2019. En in 2019 denk ik wel dat we met z'n allen, ook de spelers, want ik had grotendeels dezelfde spelers weer gehanteerd als in 2017. Dat deed ik om door te bouwen. Hebben we wel progressie geboekt, want daar speelden we de kwartfinale tegen Amerika. En ja, dat is natuurlijk absoluut een groot verschil, 2017, 2019. Dus als je dan praat over de ontwikkeling van een team, of de ontwikkeling van mij als trainer, hebben wij al flinke stappen gemaakt. En na 2019 kwalificeerden we ons weer voor de Gold Cup voor 2021. En kijk, het grote pluspunt vind ik, we hebben het gedaan met z'n allen, veelal met dezelfde spelers. We gaven kansen aan elkaar. En om ergens te komen, zeg ik altijd, is het niet het moeilijkste, de eerste keer Gold Cup. Maar om dat te evenaren, ja, daar gaat het om. En dat hebben we wel gedaan. En ik denk uiteindelijk het resultaat ligt er nu. Dat je op een gegeven moment naar een wereldkampioenschap gaat. En dat is niet een moment op zich van vorig jaar, maar ik vind dat dat in fases is gebeurd, in fases is opgebouwd. En gelukkig heb ik daar een heel mooi onderdeel in gehad, dat voel ik ook. En je hebt nu nog 17, 18, 19 spelers die er in het beginsel bij waren, die ook de Caribbean Cup gespeeld hebben, die ook de Gold Cups gespeeld hebben. En die nou naar de grote mondiaal gaan. En dat vind ik natuurlijk fantastisch voor de spelers en natuurlijk ook voor het land. In 2007 heb ik mijn vader beloofd. Hij ging als voetballer van Curaçao naar Nederland, heeft de kans gekregen om daar betaald voetbal te spelen. Toen heb ik gezegd, nou, als ik ooit een keer iets terug kan doen, dan is het voor de jeugd op Curaçao die het nodig hebben, die kansen nodig hebben om daar iets voor te doen. Ik heb zelf die kans ook gehad in 2007 om hier als assistent-trainer te gaan beginnen. Maar ik heb ook de kans gehad om me door te ontwikkelen als jong jochie tot betaald voetbal. En dat is een geweldig moment, dat is een geweldig gevoel.
En ik weet hoe moeilijk het is op Curaçao, want je hebt natuurlijk een andere steun dan die je in Nederland kunt krijgen. Nou, en dat probeer ik eigenlijk al sinds 2007 hier te doen. En nou ja, goed, en het mooiste is natuurlijk wel, we hebben zoveel hoogtepunten beleefd met het nationale elftal, ik als bondscoach. En het gevoel wat ik heb gekregen toen ik een tussenstap gemaakt heb naar Canada, ons te kwalificeren voor het WK in Qatar. Toen heb ik eigenlijk gezegd van oké, als ik een keer een grote mondiaal kan organiseren, dan wil ik het gevoel dat aan de jeugd geven. En dat is wat er nu gebeurt. Dus enkele maanden geleden ben ik het hier opgestart. En, een WK, Fundación Bizantini WK 2026 voor kinderen. Dus de kinderen konden zich opgeven van de scholen, van de wijken, om het echte WK te gaan spelen. En nou ja, binnen 1,5 week had ik 48 scholen, wijken die meededen aan het WK. Elk kind wil een WK spelen, dus het gevoel wat ik altijd gehad heb, wilde ik overgeven naar de jongens en naar de meisjes uiteraard. Maar ik heb er ook 4 sociaal-maatschappelijke projecten aangehangen. Die projecten gaat over gezondheid, gaat over inclusie, gaat over participatie en verbinding. En voor mij is dat absoluut het doel. Maar het middel is het WK, want iedereen wil spelen en dat is het houvast. Maar het mooie is, we hebben in januari de loting gehad voor de 48 scholen en wijken op Curaçao. Die komen in een pot te zitten. En je hebt de 48 deelnemende WK-landen die dadelijk ook volgende maand het echte WK in Amerika, Canada en Mexico spelen. Dus daar hebben we geloot. Dus aan elke school of wijk is een land gekoppeld. De SCBT is natuurlijk het stadion van mijn vader vroeger, is ook het stadion van mijn stichting, de Fundación Bizantini. En hier achter mij zie je het grote veld, maar die wordt morgen ook weer gedeeld in 4 stadionnetjes gaan we hier opbouwen. Hier het Curaçao stadion, daarachter het stadion van Canada, rechtsachter het stadion van Amerika en hier rechts komt Mexico. Dus de kinderen gaan ook spelen in hun gedachten in Canada, in Amerika en in Mexico. Dus hetzelfde wat je dadelijk krijgt in juni in Mexico, Amerika en Canada, wordt hier nagebootst. Ze lopen ook allemaal in tenues, allemaal het volkslied vooraf en dat vind ik het mooiste. Maar wel alles met respect en dat is het grote, de drive die erachter zit. Ik geef ze eigenlijk elke dag mee. Meedoen is belangrijker als winnen. In beginsel is dat lastig, want op het moment dat ze op het veld staan wil je gewoon winnen. Maar je ziet ook dat ze heel goed geleerd hebben wat het is om te verliezen. En als je een keer verliest wil niet zeggen dat je die wedstrijd verloren hebt, maar je hebt dit mogen spelen. En na de wedstrijd geef je elkaar een handje en dan praat je met je coach over hoe die wedstrijd is verlopen. En ze werken al maanden met elkaar en wat je ziet is ongelooflijk. Maar het gaat erom dat je met elkaar verbindt en met elkaar de juiste connectie maakt om je doel te bereiken. En dat is in alle opzichten winnen. Curaçao, Curaçao, Curaçao. Nos Ayega Mundial, essa aqui é a nossa edição especial de Curaçao Tami. Corre like, share e subscrever para nosso YouTube channel, Instagram, TikTok e Facebook. E queda pendiente para nossas 2 temporadas de Curaçao Tami. Nós temos cultura rica com nosso pueblo a heredar. Nós temos identidade que nenhum país não pode igualar. Não tem país no mundo é paisano como suyo. Orgulho nosso por visa, tá e Curaçao nos dá. 50 preto, 50 branco. Ai laga nos van trabalhar para Curaçao por progressar. Magazina de história, tá gente bajavo. E na onda comida, bom número lotamenta. A mitad, a botar, nos turtar. Orgulho nosso por visa, tá e Curaçao mitad.